Tun tho tran ni October ni som pasari khan CBI in Delhi Liquor Policy kai hnoya thu zo fiatan an headquarters sa Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia han kova chu chuan ram chung politics le Aam Aadmi Party le BJP in kar bo ruak ati tang hle Aam Aadmi Party lam hian tun ma tang to in CBI in Manish Sisodia an man tur thu an lo soi fo to thina hetia CBI in an headquarters sa thu zo fiatan an ko hi Aam Aadmi Party chuan war taka puang zarin Sisodia chu man mai tur angin an chua Gujarat in thanlo om tura BJP in an hupur le an hlo awanga hetianga ti hi ni in an pu party shwai tu pa ber Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal po in Gujarata campaign na Manish Sisodia chu Education Minister thatak Delhi Sarkar School le zirna nasataka tihmasona siam thatu ani thu so in Gujarata po chu antlang au puya Gujarat mi puiten tha han ti ema wanga Aam Aadmi Party in nasataka ma an son pui thu asaya chu BJP in tha han ti lo awang le Aam Aadmi Party ti mual pho an du awanga hetianga ti hi an ni thu asaya Gujarat in than result puan ani ruala Manish Sisodia po zela tanga ron chua vele mai tur thu asoi tin Kejriwal hian Manish Sisodia zela tang ma se Aam Aadmi Party in thla da lova na sale zual zo ka Gujarata campaign be pui an thlak chhun zom zel tur thu asoya BJP in chuti taka Aam Aadmi Party a hupura hlau chu Aam Aadmi Party tana in chuan na tham ani thu soin a minister CBI le ED in man tuma an ve buai reng le an man te chu India zalen na swal tu British Sarkar in an man le an khai hlum ta khial Martar Bhagat Singh ane na te khin Sisodia po in CBI in an headquarters sa in lan tura an ko thu a hriat vele an ko ange ya thu oi taka in lan tur thu so in tidik lo le dan bo chiat ane lo chunga CBI hian an man du ani chuan zel bang zut po in huam thu asoya Gujarata azina a campaign zui zel BJP hian an du lo awangin zela khung an du ni in asoibok kan soi photo thin angin CBI hian Manish Sisodia in an dap di len thak nu le an benglokar an endik vek nu a mundang sang dapin michi sang thu an zot fia Aam Aadmi Party Communication and Social Media in charge Vijay Nair po manin judicial custody an da me kania Manish Sisodia hi man venge yan tum ni in Aam Aadmi Party lam hian an lo soi photo ti chuan tho tan ni halo ni a CBI nan headquarters sa in lan tura an ko hun aya darkar ni ma a Manish Sisodia hian in atanga chuak turina in peya party worker le ama thlop tu mi engemaw zat a ina hian an ron pungkhom Sisodia hian a kamis man thiam kamis senduk ban bu la ha a ina tanga han chua donin anupui na chala an tong trai zo an hnoi thin thil sen hnoi sakin apizonin muffler eng or tir boka chutia anupui le apizonin chuang taka an ina tanga an thahnu chuan CBI headquarters lam panturin ama tantu le party worker tenen chuan an chuaka zammel le hlaumel pulovin BJP nena politics anin dona man ruanga in huai sen taka ma chon zel an tum thu an soya Gujarat mi puiten thu di kan riat vek thu le Aam Aadmi Party na sale zuala campaign an nei chun zom zel tur thu an soi CBI headquarters panding hal mai lovin India nampa Mahatma Gandhi riat rengna na apuala thlan siam Rasgata Manish Sisodia te hi an kalma sa a chuta tangin CBI headquarters lam an pan le ti chuan kongtluanin party worker te hian Sisodia chu ramtana pasal tha dikna tana dingam tora tulpo tuarngam mi huai sen choimoi nan choimoya BJP nena anin dona hi ramtana zalen na swal tum ni na ani thu an soi tin soi to angin Gujarat lama po Arvind Kejriwal an BJP in Aam Aadmi Party an huat dan le an hupur dan war taka au puin Sisodia po Gujarata zinlo tura an du awanga zela khung an tum thu alo au pui char boka Manish Sisodia troi oma CBI headquarters pana kongron zo te hi BJP lam chuan ei ruk na choi moi le loma an pu ve thung kongtluana Manish Sisodia ron troi oma ron zui tu mi pui te hi CBI in Manish Sisodia thu an zo fia chung zong CBI headquarters kota an pungkho min anom zui renga Delhi Police lamin CRPC section za somli palina puangin
CBI headquarters kota hian mi pali aya tampun khom an khapa mase Aam Aadmi Party worker te hian an zom lo awangin Rajya Sabha MP Sanjay Singh le midang then khat Delhi Police lam hian police station an hruai chutiang boruak tang tak hnuaiah chuan CBI lam hian Darkar Kuazet Sisodia hian komin zawna han zawta chumi hnu zandar ko rik hma in an chhuah le CBI headquarters atanga ron chhuah chuan Sisodia hian chanchin bumi te hma a alaka CBI in case an file chu case lem dik tak ani ti avariat chian thu soin likwar policia ei ruk na aum lo zia CBI lampo hian an ria ni in a soi chuti chunga hetia an chhai buai reng hi Aam Aadmi Party chhuasan tura an karna ni in a soya Aam Aadmi Party chhuasan tura CBI lam hian thuron an lo pek thu Manish Sisodia hian soin Chief Minister Thuthleng te po an lo soi hmu ni in a soya Aam Aadmi Party a chhuasan du lo ani ero chuan Satyendar Jain anga case lem hmanga an zui zel tur thu le zel bang te po zutir alani mai thei thu an lo hril ni in a soi bok chutiang ani awang chuan CBI in an headquarters an ko hi Delhi likwar policia ei ruk na haom wang ni lovin BJP ho operation lota speng pakhat ani jok thu Sisodia hian a soya CBI lamin nan phathung kan soi photo angin Aam Aadmi Party hian be an tok na sa hle a tun hnaya CBI Enforcement Directorate le Delhi Police ten an manin thuzo fiatan an ko deuh reng mai ani a Delhi Sarkara Minister le MLA te mai baka Karma Salam Khan Gujarat Aam Aadmi Party President Gopal Italia po tunhma Aam Aadmi Party a luhma politics a luhma thu soi video awangin National Commission for Women in Delhi a kovin Delhi Police kuta an hlana maseng case masiam sakngot thei ani lo awangin Darkar Thumvel Police Station an kol hnua Delhi Police lam hian an chhuah vele ngal Aam Aadmi Party hian hetianga beina han to a man nan to hian zampha na hmang lovin BJP beilet na satakin an hmanghal thina Gujarat State President Gopal Italia Delhi Police in thana an hruai po hi wartaka puang zar ngalin BJP thilti veka an pua Gujaratan Party in man son zela wangin BJP an mangang to ni in an soi Gujarat Aam Aadmi Party President Gopal Italia hi patidar nam ni in politics a luhma in sarkar lakalung oilo na hlantir na konga patidar nam ha hruai tu te zinga lo tang to a hei wang hian patidar nam zinga hriat a hlo hle Tuntruma National Commission for Women in Delhi an ko le Delhi Police in thana an hruai hi Gopal hian BJP in patidar naman hu sit zia lian huat zia tilang tu ani ti in patidar namatanga State Party President ani te chu BJP hian an ngai theilo hle ni in a soya National Commission for Women Chairperson le Delhi Police lam hian tongkam chetak taka diriamin an lo vo ni in a soi chuti rualin an ni vo na le dot manga mo pu na le ti thaina ti vel mai mai awanga azam lo tur thu a soya patidar nam mai baka Gujarat mi pui shim shimin BJP anin to thu le zirtir na pe kan chak to thu Gopal Italia hian a soi chutiang chuan BJP nan ma ni a beina le ti mual pho atum na hmang vek chuan Aam Aadmi Party lam hian an beile tin mi pui ril ru ne antum ve ngal zela CBI headquarters atanga Manish Sisodia chua ani zana po Arvind Kejriwal an Gujarata Manish Sisodia azin tur thu atuit ngala atuit ange in atuk ni sompariat thole ni Nimin Khan Sisodia chu Ahmedabad ta thlok lut ngal Ahmedabad airport a hian chanchin bumi tam takin an lo changin zo na han lo zota Sisodia hian CBI in an headquarters an ko chan chu thildang wang nilova BJP in Gujarat jin theilova siama zela khung an du wang nia soin tuna man nala ni ri lo ma se BJP lam hian kong sang sanga ma an lak chun zom zela rin thu a soi ma se eng mati sual nei lo chunga zel bang zut chu atula ni phot chuan a hre lo thu le ramhason na han ngai poimo ber thu a soya Delhi Sarkar School anga Sarkar School thale zirna tha chu Gujarat mi puiten an du ve to thu le Aam Aadmi Party in Sarkar nan siam ani chuan kumnga chunga Gujarat Sarkar School le zirna an siam that tur thu a soi bok tlaya road show an nei chun zom ngala a hlotlingin mi pui po in an thlop tha hle road show thu soina hun na neya po Sisodia hian
Aam Aadmi Party in zirna ti hmasawn le sarkar school ti changtlun an tum thu a sawi war bera Delhi an ti thei chu Gujarat a pawh kumnga chhunga an ti hlawthlin ve ngei tur thu a sawi in thlan a hnai tuala man hrang hrang hmanga Aam Aadmi Party le BJP in beina hian engra nge a chhuah zel dawn ti kan thlir chhun zam zelanga update tru la omani chuan kan update le thin dawn nia tuna ta ni ro chuan heti chin hi ni le report se next video in hmu le theuh kan tum dawn nia chumi hma chu mang tha le ri vek phot ule